Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is your SBD back again with a fresh new episode. Kenor na hanya hilam suku ani vlog katala. Sang tabuk Thangwi na night angwo Agartala wo church khanya ni bagay abo. Baba niya zako Tini obo khlai jakta mane speaker nan bagi chong jakta Aguli 50 church hongke. Sanga jaga joto family kaise thangnai. So night on the vlog no Puila sin pachi jotai. Because I find out like, comment, share, subscribe. So let's begin our vlog. Peace out. So this is my outfit, full made in black. All our black pants, our black shirt, made in black. Yang ke hati kalian ni hisap kalian tu. So night on the vlog no, so tabuk. Gari pakai thang lagi kita continue kalian. So finally we have reached to Pragati School. Santawa jaga ni simi 400 thangnai 400. Aguli 50 400. So night on the vlog.
zalfai So finally sing tabuk chine Aguli mothawo girja paimani pore firolai tongo sangke angthane tabu pi songnogo yango ki ko kamisang ni nayok sam aw kamisang yakari he malok mo yang pragoti nayok so tabuk pi songno thangnai ajaga o lunch rok khlaina kunai abon pore tai biang biang o thangjanai tongko saimia thangte funui tongnai so nai toni vlog ma enjoy khaji. Hello everyone, jotono dibor kaham tabok ngoro nana songniro phai diponi lunch ro kro khlaibai res ro khlaibai men pore tabok khai te kai jaga thangai abonor te kaisa vlog mon nugnai o vlog osu jara nak sine khaklai nor joton naithok jabo khana nei naithok ja khanka like comment share subscribe also follow in my Instagram description khulugina dia jaga bebangni link manai boro nora no subscribe kanya boro follow kanya na so hanya rok malay te kaisa vlog bage till then SBD see you soon with next vlog bye bye. Guys, sung tabok phai shop pa kya o jagan sung phanya ni phailayo o man ke Rocky the boss KGF शाम है तू है सही या मैं हूँ सही किस पे ये इल्जाम है।